Hello. Namo tasso bhagavato arahato sama sambuddhassa. तपाईँलाई पाँची ठान्यान विराजमान बसवल तथा सम्यक समुदायका सादर वन्दना। 28औं ठाउँ मिति आफ्नो ठाउँ धर्मदेशक सधैँ सुधिरो भन्टे एटन सादर वन्दना। ठाउँ मिति 2081 फागुन 24 गते शनिबार दिन संवाई में स्थापना कामा मिसिङ जनाया जंगोटुको बोटोपचा तथा धर्मदेशना कार्यक्रममा ठाउँ चाहिँ सूर्य दिन सूर्य न्यासिसँग पञ्चशील हो त्यो वन्दना या अगाडि लागि चाहिँ डेटा चाहिँ प्रार्थना हेर्न संगम नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पन्नं अहं वन्दे पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुर
सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ साधु 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 बुद्ध पूजन होइन नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवा इति नमो तस्सा सम्मा सम्बुद्दस्सा ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सपदा नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन ओतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपङ्सु वरुतम बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममं बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको ये पश्चिको औपनयिको पश्चातां वेदितव्यो विन्दुहिति नमो तस्सा नियानिकस्सा धम्मस्सा ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सपदा नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन ओतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं ममं धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचीपटिपन्नो
पुरीशयोगानि अथ पुरीशपुगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याइति नमो तस्स अठार्यपुगला महासङ्घस्य ये च सङ्घा अतीता च ये च सङ्घा अनागता पच्युपन्ना च ये सङ्घा अहं वन्दामि सपदा नाथि मे शरणं अन्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सत्सवजेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमं येन वन्देऽहं सङ्घं च द्विविधोत्तमं सङ्घेयो खलितो दोषो सङ्घो खमतु तं ममं सङ्घं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि वन्दामि चैत्यं सर्वं सर्वथानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अजयं खम मे भन्ते भूरिपञ्जो तथागत इमाय बुद्धपूजाय कटाय शुद्धचेतसा चिरन्ति ततु सद्धम्मो लोको होतु सुखी सदा इमाय बुद्धपूजाय यं पुण्यं पशुतं मया सबन्तं अनुमोदित्वा सर्वेऽपि तुतमानसा पूरयित्वा दानशीलादि सर्वापि दशपारमी पत्वा इति चितं बोधि पुष्यन्तु अमतं पदम् इमाय धर्मानुधम्मपटिपत्या बुद्धं भजामि इमाय धर्मानुधम्मपटिपत्या धम्मं भजामि इमाय धर्मानुधम्मपटिपत्या संघं भजामि अता इमाय पटिपत्या जाति जरा व्याधि मरणं परिमुच्यसामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सदं समागमो होतु यावन्निब्बानपत्या इदं मे पुण्यं आश्रवक्षया अहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतु इदं मे पुण्यं
punyam sabbe sattva anumodantu. Sadhu, sadhu, sadhu. सर्रे भन्टेन छिटा शिर प्रदान याना बिजाउली कोही को स्वरपट्टि गरे अर्पण नाचना 28 शिर प्रदान याना बिजाबी उपस्थित सकल सिटानो यो कोही को साथ नाचना आज यो कार्यक्रम औपचारिक नचिसा यहाँ किटेन नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स डक्ले नपाँच विराजमान होस् बोल सम्यक सम्बोधनप्रति सादर वन्दना 8 ठाउँ मिति 2081 फागुनिया 24 गते शनिबार दिनसँग वायुम्बे स्थापना कालअनुसार यहाँ चमोसो शनिबार बुद्ध पूजा तथा धर्म देशना कार्यक्रमसँग उपस्थित ज्याम ठयो एवं धर्मदेशक सर्वे सुधिरो भन्टेप्रति सादर वन्दना 28औं वायुम्बे अध्यक्ष श्री आश्रम साथी थियो 28 संस्थाया हनेबपि जुजपि अहिले उपस्थित सकल मानवपि सकल स्टाफ जी विद्यासाथी पाखि लसकुसनाको मैत्रीपूर्ण अभिवादन आज ठाउँको ज्यादा प्रस्तुति आएन पञ्चशील ट्रिप नवन्ना सीट नप्तिनी आशिरो एजुलो आश्रम धर्मदेशना अनि यो धर्मदेशना ढुङ्गा सानो जिज्ञासा दस प्रश्न उत्तर तयार थियो अहिले धन्यवाद ज्ञापन तथा सभाविस ज्याठौँ अब ज्यादो कोचाइ जेहो चुनाव ज्याजो यादे चिसँग पञ्चशील पाखे सूर्य आदि चिज नक्तिन चिज पञ्चशील पाखे सुर यानो जुल अगे छियो आज ज्याजो कथा चाहिँ ठाउँ मुजा धर्म देशना ठाउँ आसिम पहिला नापा आसिम गर्ने यहाँको चाहिँ जो ज्याजो ठाउँ आसिम गर्ने यहाँको चाहिँ आसिम गर्ने चले सर्दै भन्दै त मोपा एकदम धर्म देशको ठाउँ आसिम गर्ने याना बिहाट याना स्वीकार नाब्जाट चाहिँ प्रार्थना नाच्न 28 ठाउँ सभापति त आसिम गर्ने नाब्जाट ठुलो संस्था या अध्यक्ष जो या चाहिँ प्रार्थना नाच्न 28औं उपस्थित सकल स्टाफ यथास्थानी आसिम गर्ने नाब्जाट चाहिँ प्रार्थना नाच्न सकल स्टाफ यो कुलको साथ बातेस नाच्न ठाउँ छिरो जाजो ठाउँ ठाउँ यो मुजा यानि धर्म देशना जाजो जिरो ज्या सर्वे पण्डे जुया जी धर्म देश नाच्या अनुरोध नाच्न प्रार्थना नाच्न नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स शृण्वन्तु सगमोखदं तम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता तम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता तम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता तो वायुम्बे कार्यालय प्रत्येक हप्ता ज्ञानव्या चमो बुद्ध पूजा व धर्म देशना ज्यादो
ठोइलेन यहाँ चमुज्याजोले ठोइलेन धर्म श्रवण याइदिटी उपस्थित या विजापी श्रद्धावन्त उपासक उपासिकापी चिसा निरंतर रूपमा अभिधर्मिया चित्त चेसी के विषय उपदेश ज्ञानव्याचना चिसा ज्ञानव्याचनो क्रमे गुली दोरे नाना ज्ञानव्याचना चित्त चेसी के विषय ठीक न ठाकुर को दिया चेसी के विषय ओनो दोरे न जना कनाव्या चिसा ज्ञानव्याचना को चित्त चेसी के मध्य चेसी के अन्य समान चेसी के दगा 13 वटा डोरका ज्ञानव्या अकुशल चेर्सिक 14 वटा डोरका ज्ञानव्या अकुशल चेर्सिक विषय लेना छोटो चिसँग कनाव्या 8औं चिसँग ज्ञानीको उपदेश शोभन चेर्सिक शोभन चेर्सिक लगा छाताउले हैन भने एक्लै भाषिकमा अकुशल छाताउहरुका चिसँग मबिङो जाई जा शरीर वचन मन बुल्न कर्म यात्रा चाहिँ उत्पन्न जेको चेतसिक अकुशल जुल अकुशल चित्ते मिले जिया उत्पन्न जुल जिया अकुशल जुल गाजिना हो 8 न चाहिँ शोभन चेर्सिक छा जुलले अग्लेना 5 शोभन चेर्सिक 25 वटा हो हजुर शोभन न कुशल शोभन चेर्सिक 25 वटा हो अब 25 वटा शोभन चेर्सिक या छा शोभन ढालले ढाले शोभा युक्त हो शोभा यो भारलको मामला श्री शोभा युक्त हो चेतसिक जुया अनि शोभन चेतसिक आते चित्ते हुँदा चाहिँ चित्तेन शोभन चित्त लगातो त्यो पनि चित्ते पनि ब्लेन जना हो नि अशोभन चित्त शोभन चित्त लगातो लुमनला अशोभन चित्त को उठेन गवन दे गो चिन्यो बह अकुशल चेर्सिक चिन्यो अकुशल का 12 वटा चाहिँ अकुशल चेर्सिक तर शोभन चेर्सिक डाले 12 वटा नम्बर चिन्यो 30 वटा 30 शोभन अशोभन चेर्सिक डालके 30 वटा सुइगु अशोभन चेर्सिक दुटेना टोठना शोभन चेर्सिक अशोभन चित्त दुटेना टो शोभन चित्त नडो आठन चेर्सिक ना चाहिँ शोभन चेर्सिक का होला त्यसमा चाहिँ अशोभन चेर्सिक 30 वटा डो दिएको न वेगे जुया 30 वटा डोले डाला अकुशल यो शोभा डोले शोभा मरोजी बालाउजी बामलाउजी ओके सोट है अकुशल 12 वटा न अशोभनै लाटा अले अहेतु 18 अहेतु चित्त 18 वटा अहेतु का कुशल विभाग 60 वटा अहेतु का अकुशल विभाग 8 वटा अहेतु क्रिया चित्त 8 वटा हैन तमा 18 वटा जी 7 8 3 जोरे आपले 18 वटा जी वो 18 वटा यात अहेतु चित्त लगाटै अले अकुशल 12 व 18 वटा अहेतु याना जोरे आपले 30 वटा जी वो 30 वटा चित्त यात अशोभन चित्त शोभा मरोड अले बाकी फुके शोभन चित्त कुशल न दो मकरा हां कुशल न दो ने कुशल न अशोभनलाई अशोभन बाम लाउरा कुशल न शोभन ढालके शोभने फुका कुशल शोभन है फक्क कुशल है ध्यान चित्त न शोभनेलाई त्यसमा दानेना शील पालना ध्यान भावना पुण्य यही नै पुण्य न अकेदुनीलाई हैन जम्मा छौ न्युना ल्याखाबले गौडेले हैले 59 वटा दे हैन 59 वटा व 30 वटा जराबले गुल्दे 59 व 30 जराबले 89 वटा चाहिँ संक्षिप्त 89 चित्तका जनाले मलाई अशोभन चित्त 30 वटा अले शोभन चित्त 59 वटा 59 वटा 60 याटा छ बा 59 टा मोला के जे धाउ बेला मलाई लागे सके 59 यो जराबले 99 मोला 99 संक्षिप्त 89 चित्तका जनाले आथ्यो नि त्यसमा 59 वटा चित्त सुचले ढाबे त्यसमा महाकुशल गान्यनावे महाविपाक गान्यनावे महाक्रिया गान्यनावे महाकुशल 8 वटा महाविपाक 8 वटा
महाक्रिया 8 वटा याबे बुझ्दल 8 8 24 वटा वो 24 वटा याता चाहिँ सुचित्त रहेले शोभन काम शोभन शोभन काम शोभन काम शोभन अरे यो शोभन ख तर काम लोके कामला काम अरे हो मिखा सोया लोभ न उत्पन्न आयो मिखा सोया द्वेष न उत्पन्न आयो मिखा सोया मोह न उत्पन्न आयो नाच्न त्याका अयो ल काम शोभन अरे हो काम लोक कामबाट चित्त अन्तर्गत लाग्छ काम राव ल कामना पर सम्बन्ध दो तर कुशल दै मोला दै नि ओ जिम पासर गाजिङ ग्वालियरले कुशल मकोला कि ओ जिम पासर गा ग्वालिया हो काम मकोला जुगो पासर गा जुगो मकोला कि मजोला ये सरल भाषामा ठीक हो त्यही भयो ल ए जोलको मजो ल ओ जिमी ठाठी दे वे आपसे जातना वे जाना ग्वालियर ओ जिम ठाठी दे ग्वालियर मकोला ग्वालियर कुशल कक मको जिमोडियो भाव दत मकोला ले काम जोल मकोला यो नक्केन यो 24 वटा काम शोभन 24 वटा काम शोभन चित्त अले बाँकीको चाहिँ ध्यान चित्त रूपावचर चित्त 15 वटा अरूपावचर चित्त 12 वटा लोकोत्तर चित्त 8 वटा वो फुक्क जोरे हामीले 59 जो तेना सोखाल मखला 24 वटा काम शोभन जुल ल अनि रूपावचर 15 जुल अरूपावचर 12 जुल अले लोकोत्तर 4 वटा वो जोरेना सो 59 वलको लोकोत्तर 8 ए लोकोत्तर 8 वटा दियो 8 जोरे हामीले चाहिँ 20 59 वटा भएमा होला 59 मा होला गोलोड होला 59 8 12 15 59 चित्त उले बडाय मन्दा होला 59 वटा छुटाल शोभन चित्त शोभायुक्तको चित्त बालाउ चित्त शोभारी बालाउ मोला बालाउ चित्त अथे चाहिँ आठमा चेतसिकेन चाहिँ अन्य समान चेतसिक गाछि संजना हो अन्य समान मेउ नपा समान जीव हो गाइना अकुशल चेतसिक मुख अकुशल चाहिँ चेतसिक होला आठमा शोभन चेतसिक हो शोभायुक्त हो अयो चेतसिक चाहिँ शोभन चेतसिक आ गौडुले शोभन चेतसिक हैन 25 वटा दो नि या बोलो 25 वटा मध्ये दक्ले नपाङ्गो सदा ए सरदा हैन पाली चाहिँ सदा र सरदा सती 1 नम्बरे सरदा 2 नम्बरे सती 3 नम्बरे हिरी 4 नम्बरे ओटप्प 5 नम्बरे अलोभ 6 नम्बरे अडोस 7 नम्बरे तत्र मचटा तत्र 60 वटा अब 60 वटा स्टेप ना थाकला 60 वटा भन्न तीन ना गयो श्रद्धा यो आस्था विश्वास त्यसमा उल्लेख सरल भाषामा उल्लेख भएको छ अनि सती यो स्मृति होस् त याद जाग्यो स्मृति हिरी लाज ल मछाउ प छयाटा मछाउ पले ढले अकुशल कर्म याट मछागु पह ल अकुशल कर्म याट मछागु ओटप्प रास भेद रास ल भेद रास कै ओटप्प रे भेद रास कै गयो अवस्था भेद रास कैले हेर्ने अकुशल कर्म याट मबिमु जायाट भय उत्पन्न दिएको ल कर्म फलप्रति पटो विश्वास दडठामा चाहिँ ओटप्प न उत्पन्न कर्म फल याट पठ्या मया विश्वासै मया सा भयकैला मेप्न डकबक याट भयकैला काई म पनि मेप्न प्रहार याट भयकैला काई म कर्म फलप्रति विश्वास दशा ओके ओटप्प न उत्पन्न दिए भय उत्पन्न दिरा छन मबिङ जायाट भय उत्पन्न दिए छ अगै विपाक वही भोग्याले चाहिँ दुःख भोग्या माले फजन्मे मोक्सा म्यो जन्मे
अलोभ पाठ नम्बर अलोभ अलोभ यो लोभ यो विपरीत स्वभाव मलाई लोभ यो विपरीत स्वभाव लोभ रेयोले न्यापेन पेपुनिको स्वभाव चाहिँ लोभ यो स्वभाव छ पेपुनि मलाई अलोभ यो पेम पनि आसक्ति रहित जीव अलोभ चित्त पेप्ने स्वभाव एउटा लोभ रहेको लोभ यो विपरीत स्वभाव अलोभ अनि अदोष द्वेष यो विपरीत स्वभाव मलाई चाहिँ अकुशलले चाहिँ लोभ नबोल द्वेष नबोल वा मलाई नचाट्यो चाहिँ अनि चाहिँ हेरियो सता अहेरिकट घा नबोल ओटप्प यो सता अनोटप्पट गा बोल अकुशलले बोल नि अघि विपरीत स्वभाव रहेको वो चाहिँ अहेरिक अनोटप्प छे मछा मजो मग्याउ पहन अकुशल कर्म आइकी अनि हेरि ओटप्प चाहिँ कुशल कर्म आइकी र अनि चाहिँ लोभ द्वेष छ्याइकी अकुशल कर्म आइकी अलोभ अडोष कुशल कर्म आइकी र कुशल कर्म अनि अडोष यो द्वेष यो विपरीत स्वभाव द्वेष यो स्वभाव छुले याउ इले न चाहिँ चित्त मन चाहिँ भना चुन्यो मयो चिज एउटा भना चुन्यो लोभ चाहिँ यो एउटा आकर्षण दिना सालाका चाहिँ मलाई चित्त मन द्वेष भएको चाहिँ ल म यो चिज एउटा भना चाहिँ चाहिँ थन चाहिँ आठन अलोभ अडोष अब निगु न यही मुखो ज्याछ अन चाहिँ अडोषहरू हे चिसा मैत्री मैत्री गाजना होला नि थन चाहिँ चेर्सिके चाहिँ 25 वटा चेर्सिके चाहिँ मैत्री थाहा भएको अडोषहरू हे मैत्री मलाई अथे चाहिँ तत्र मजटा दियो जे उपेक्षा उपेक्षा दियो शब्द जना यातो दे तो मलाई उपेक्षा 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 रे उपेक्षा वेटा अनबारे उपेक्षा आठन चाहिँ एक नसे 25 नंबर तक यो चेत सिके चाहिँ उपेक्षा दियो गन नभइमो न तत्र मजटा दियो उपेक्षा अनि मलाई तत्र मजटा उपेक्षा दियो उपेक्षित ज्या चुनेको अकर्मण्यता उपेक्षित ज्या चुनेको अलियो वो वसा ठिक म वसा ठिक मलाई दसा ठिक वर्षा ठिक ए मलाई दैयल के मरैया दैय ल मलाई दैय भाबले उपेक्षा दै म गर्न चाहिँ छिके चाहिँ लोभ यो भाव दै गर्न द्वेष यो भाव दै अन चाहिँ उपेक्षा चाहिँ हो उपेक्षा दिए यो नम्बको म यो नम्बको यो विषय र अझै वेदना रे गने उपेक्षा वेदना रे गा छुटो वेदना छुटो सुख वेदना दो दुःख वेदना दो उपेक्षा वेदना दो सोमो कथा मगला अझ न्याउ कथा गाबले सुख वेदना दुःख वेदना सोमनस वेदना दोमनस वेदना उपेक्षा वेदना न्याउ दे आठना चाहिँ गणचित सुखियो अनुभूति दे अन उपेक्षा दे तत्र मजटा न दे तत्र मजटा दे उपेक्षा गण दुखियो अनुभूति दे अन तत्र मजटा दे म उपेक्षा दे सुख न असुख मधुकर काले ने अदा असुख मधुकर आवे उपेक्षा र तत्र मजटा र तत्र मजटा अनि यो सुख न मको दुख न मरो विषय यो अले अनलिपा 7 नम्बर तक नकेन चाहिँ छसी कथन नाकायाले 1 नम्बर श्रद्धा 2 नम्बर सती 3 नम्बर हिरी 4 नम्बर ओटप्प 5 नम्बर अलोभ 6 नम्बर अदोष 7 नम्बर तत्र मजटा 8 नम्बर 9 नम्बर काय पश्चादि चित्त पश्चादि 8 नम्बर काय पश्चादि 8 नम्बर काय पश्चादि 9 नम्बर चित्त पश्चादि जोरा जोरा जाऊ यार निगु छोला नाटे तन काय दियो जेसा चाहिँ काय दियो सबै भएछ शरीर का भाबी शरीर मुख का शरीर हेर्नु अनि चाहिँ केटा भावला पश्चादि दियो शान्त स्वभाव पश्चादि दियो शान्त स्वभाव जल काय पश्चादि गा चाहिँ 8 नम्बर बोला 9 नम्बर चित्त पश्चादि जुल ह 8 चाहिँ पश्चादि दियो नकले नपा जेसा फिकमा भाव अर्थ फिकमा पश्चादि ठाउँ छ हैन
पश्चाति दयो शान्त स्वभाव आठम चाहिँ काय पश्चाति ढल्के चित्त यो शान्त स्वभाव चित्तया शान्त स्वभाव अन चाहिँ 9 नम्बर चित्त पश्चाति दियो शान्त स्वभाव दियो अहिले चित्त पश्चाति ढल्के चित्त यो शान्त स्वभाव ओके शोभन चेष्ट हो चित्त यो शान्त स्वभाव 9 नम्बर 10 व 10 नम्बर काय लौटा 11 नम्बर चित्त लौटा 10 व 10 नम्बर काय लौटा 11 नम्बर चित्त लौटा जोर जोर दिया काय व चित्त जोर जोर दिया भयो त्या निगु निगु ठ्याक लौटा दियो हरुका ल याउसी जो मगला लहो दियो चाहिँ याउसी जो एउटा लहो ढायो पाली भाषा लहो ढल्के जे भाषा याउसी जो जे वेट न झ्याटिस्तो याउसी जो ढल्के मगला न आज झ्याटो याउ दियो वेट ल खाने मगला त्यसमा चाहिँ झ्याटो याउ चाहिँ वेट दिया चाहिँ वेट या त लना सोले 1 केजी झ्याटेल कि 2 केजी झ्याटे 2 केजी झ्याटे आगुले गुले चिता चाहिँ शरीर न चाहिँ झ्याटिस्तो न म झ्याटिस्तो न ध्यान मगला ठाउँले म याउस्तो ध्यान ल मन ध्यान म याउस्तो नि बेला चाहिँ अन केजी गर्दा नासो वेट खले जिउ खाला म झ्याटिस्तो बेला केजी गर्दा नासो वेट बढे जिउ खाला चिता फिलिङ शरीर यो स्वस्थ अस्वस्थ यो को कारण चाहिँ ठठमा चाहिँ वो छाटो फिलिङ गुले गुले जिउ टुटिए टुटी चाहिँ उन्मेष शरीर यता वेट यता चाहिँ धानै ना चाहिँ गनगन बाजी फुपी अझ तो शरीर यता चाहिँ धानै ना अझ ठो शरीर मेरो भारी बगैना टुटी टुटिया चाहिँ बाजी फुपी गुले गुले ठय टुटी चाहिँ ठरा भारी जाय है वे मलाई असक्त जीवले चाहिँ जुल मजो जी भारी जीवले चाहिँ टुटी वेट बढे जीव खैले मको चाहिँ लहो दियो हलुकापन आठन छुके छुके हलुकापनले यौसोपन काय लहो डालके चित्त योगो सरी ने चेतसिक या हलुकापन चित्त यौसन वाल मजो यौसन जेल मालके मा चेतसिक यौसन वाल वन यौसन माल तंदे काय लहो डालियो चेतसिक या छु छु चेतसिक द ठाउँ चेतसिक या यौसो अझ हलुका स्वभाव चित्त लहो डालके चित्त या अलोक स्वभाव 11 नंबर 12 नंबर काय मुडुटा 13 नंबर चित्त मुडुटा 12 नंबर काय मुडुटा 13 नंबर चित्त मुडुटा मुडुटा चले जाले नरमपन नाइस्टो स्वभाव नाइस्टो मालमा करा जुइ जो मजो जे गुला गुला मनोटेटा मूल्यांकन गर्ने हैन त मनोले कराहरका ल सिजन का बेटा एट हेडे सन टाइम है वाल कराम पनि जी ध्याउ न खनि भयो सुकरा जो शरीर करा जो खा शरीर ला करा जो सुकरा जो चित्त स्वभाव करा मला निगुन चित्त जैसे निगुन करा अगुले जे आस्पन बिचे दे जे थाठी टुपिन बिचे जे परिवार दुनिया दे या दे मला फुक असे जिदियो गुले चाहिँ वैश्व अझ म्यम कराम दे वैश्व अझ म्यम कराम दे ला अझ वैश्व पछि नरम मेउँदै वैश्व नरम मेउँदै त्यही मखला व नरम कराडियो चुले ढाले स्वभाव चित्त चेतसिकियो स्वभाव तन्ते मुडो दियो चाहिँ नरम काय मुडोटा ढल्के चेतसिकिया नरमपन चेतसिकियो नाइस्टोपन नाइस्टो भाव चित्त मुडोटा ढल्के चित्त या नाइस्टो पन अथवा नाइस्टो स्वभाव नायुको चित्त टुक्रा त्यसमा ठीक अन 14 15 काय कम्मन्यता चित्त कम्मन्यता काय कम्मन्यता ढल्के ठन काय कर्मन्यता जोरेना काय कम्मन्यता जो कम्मन्यता दियो छले निपुण निपुण कर्मन्यता दियो कम्मन्यता दियो निपुण निपुण दियो पूर्ण जो ठामल गला काय कम्मन्यता ढल्के चेतसिकिया निपुणता चित्त कम्मन्यता ढल्के चित्त या पूर्णता अथवा चाहिँ निपुणता आठन चाहिँ निपुणता ढल्के त्यसमा चाहिँ सरल भाषा चाहिँ वो छुटाउले ढाले कुशल कर्म वृद्धियाट पुण्य वृद्धियाट निपुण जीवो
रचना खोजिएको एउटै मुखलाई मनोटेके भन्न देखेला अडियो भिङ्गो ज्यायात शरीरजीमा वचनजीमा मनोजीमा अथवा दानमयजीमा शीलमयजीमा भावनामयजीमा छुन चाहिँ शरीर वचन मन दानशील भावना वृद्धियात निपूर्णजीको परिपूर्णजीको वो अवस्था ओके त काय कमन्यता धाबे चेसिकन उले ज्यामाले चित्तन उले ज्यामाले मला भिङ्गो यातन म भिङ्गो यातन चित्तन उले ज्यामा चेसिकन उले ज्यामा चित्त सोली जो ज्याइमो चेसिकन जगन ज्याइमो निपुण मिले ज्याइ होला आसुइन चाहिँ लगभग जग यात्रा जोसा इनामिना यात्रा जोसा चित्त येल्को चेसिक ज्याइ लोभ यो चेतसिक जुल ख मलाई अब लोभ चेतसिक मरेको मेरो पनि लगभग यही चेतसिक ज्याइ मखला यही लोभ ढाउ चेतसिक याका त ब्याउना चाहिँ ज्या नि खला म चित्ते मिले ज्या भने चेतसिक याका त ज्या म हो लोभ दियो चेतसिक ख लोभ दियो चेतसिक सँग चेतसिक उत्पन्न ज्या मेरो पनि हिनामिना या फैम लगभग या फैम छ चेतसिक दियो चित्ते उत्पन्न जिमा होला चित्त नापा मिले जा उत्पन्न दियो जुन चेतसिक ओकन्ची चेतसिक प्यो लक्षण दगा कनाउ यो नो ल छौ उद्देश्य चेतसिक प्यो लक्षण दगा को नो ल चेतसिक प्यो लक्षण चाहिँ सूर्यातले राले चेतसिक दियो छ जग थया का उत्पन्न जिमा हो चित्त नाप्ना पाए उत्पन्न जिगो चित्त नाप्ना पाए निरोध जिगो चित्त छु आरमन गराउने र वहे आरमन गराउने जिगो चित्त छु वठो छुकेदा आरआरके मेखेदा आरआरके ala न्यापाइदा आरआरके ala का मला वठो रे वले चित्त छु वठो यादा आरआरके उत्पन्न जला चेतसिकन वय वठो यादा आरआरके उत्पन्न जिगो नियमको प्रकारको स्वभाव डाउन यादा चेतसिक दाइरा चेतसिक छोटो परिचय अब एटा परिचय जको लोमको साना छुकादा हैन हैन लोभ रि याका उत्पन्न जि फैम हो चित्ते छयामा चित्त नपा मिले ज्या उत्पन्न जि ल्याबे चित्त जि ज्या खतला चेतसिक मयाला चेतसिक जि या खतला चित्त मयाला रे निगुन मिले ज्या सन्ते तन कमन्यता परिपूर्णता कादतया याले कुशल कर्म वृद्धियात अथवा भिङ्गो ज्या वृद्धियात दानशील भावनामय कुशल पुण्य वृद्धियात काय कमन्यता रेगा चाहिँ चेतसिकन उले निपूर्णता देमा अले चित्त कमन्यता देयो चित्त न उले निपूर्णता देमा निगुण देमा अनवया चाहिँ 16 नम्बर काय पावन्यता सतले चित्त पावन्यता पावन्यता दियो श्रेष्ठता उत्तम भाव श्रेष्ठ दियो उत्तम भाव अदियो काय पावन्यता दियो चेतसिक यो श्रेष्ठ भाव अथवा उत्तम भाव चित्त पावन्यता दियो चित्त यो श्रेष्ठ भाव उत्तम भाव ठन्यु न चाहिँ चाहिँ देमा ठोक्टकेना 17 वटा बनाउने 18 19 कायो जुकटा चित्तो जुकटा कायो जुकटा चित्तो जुकटा 18 नम्बर कायो जुकटा 19 नम्बर चित्तो जुकटा ठन चाहिँ सन्धि जुया चाहिँ काय त रिजो हैन रिजो दियो सोझो सिधा ओ सन्धि जुया चाहिँ काय प्लस रिजो सन्धि जुया कायो जुकटा जो अदियो चेतसिकया टप्पेमो भाव टप्पेमो मनोन पनि एलको बेको मनोन पनि गले चाहिँ सधैँ शब्द प्रयोग याद नहीं ला वो बेको मनोन का मलाई एटा मनोला बेको मनो ला छिपिनी म वो बेको मनो ढाम चीज का नपा चाहिँ ठक दना सेबले सबै शरीर बेको याउना चंखा झिरो टप्ना चंखा अनि बेको डाउसले चित्त स्तर ला मोहन बेको चित्त बेको हैन ठन ढाटम वय ला कायो जुकता चित्तो जुकता हो काय हो शरीर त ढेटो चेतसिक त ढेटो का चेतसिक या सिद्धापन सोझापन भले चित्तो जुकटा हो चित्त हो सिद्धापन सोझापन 19 वटा हाट 19 वटा या त छुटे हाटले 25 वटा शोभन चेतसिक दो हो भन्थे 25 वटा चाहिँ 19 वटा भन्छ 19 वटा या त सब कुशल साधारण चेतसिक सब कुशल साधारण चेतसिक अब राउस चाहिँ
सब चित्त सारण चेर्से ग्राम बनावे तुपी न्यनावे तुपी सब अकुशल सारण चेर्से गाना न्यनावे पी आठन हाकना मेगो नुगो शब्द छोला सब कुशल सारण चेर्से का नाप न्यनावे त्यो आराना तामा छदा मन फिर तक्को चित्त चेर्सिके लगा जाओ यो कुशल चित्त सब कुशल ठाउँला कुशल जो ठाउँ होला फुक्क चित्त चेर्सिके म कुशलले जगा फुक्क कुशलले चाहिँ उत्पन्न जुइगो चेर्सिक राव फुक्क कुशलले रे तरौं पुण्यजीमा चिरौं पुण्यजीमा तरौं कुशलजीमा चिरौं कुशलजीमा शरीर याव कुशलजीमा वचन याव कुशलजीमा मन याव कुशलजीमा फुक्क कुशल चित्ते चाहिँ उत्पन्न जुइगो चेतसिक ठाउँ झिना छ 30 वटा अशोभन चेष्टिक देखा होला अहिले बाँकी फुक शोभन अहिले बाँकी फुक शोभन प न्यागु छौली चाहिँ 59 वटा दुर्गा कनावी नै 59 वटा चित्त न्याउ छौ चित्त उत्पन्न दिता न 19 वटा चेष्टिक उत्पन्न जुएमा डेमा 19 वटा छौ ज अशोभन दियो शोभा मरो ढाउ अकुशल ढाउ मखा अकुशल ढाउ बामला होला आगोले गुने चाहिँ मबिङ मोक्सा बामला दे ल अझै मलाई बामला अरे यो अशोभन शोभा मरो ढाउ जस्तै चिसना चाहिँ चखो विज्ञान चित्त याद अकुशल खल हो कुशल खल कुशल नमक अकुशल नमक सोटो विज्ञान चित्त न्यानाटे शब्द त याद थियो होला सोटो विज्ञान चित्त एउटा चिसन न्याना नवेट्नु अझ न चाहिँ उपवसे न्यानाटे चित्त शब्द घाना विज्ञान चित्त जीवा विज्ञान चित्त काय विज्ञान चित्त दुमखला अटो कुशल लगे अकुशल कुशल नमक अकुशल नमक तर अशोभन अशोभनलाई 18 वटा चाहिँ अहेतुक चित्त चाहिँ 18 वटा अहेतुक चित्त दो रह्यु मध्ये अहेतुक अकुशल विपाक 60 वटा दे व 60 वटा 5 वटा थए अझै चाहिँ अहेतुक कुशल विपाक न 8 वटा दे 8 वटा चाहिँ 5 वटा थए अगे कुशलले कुशल अकुशल गाजिसँग चाहिँ भिङ्गो ज्याबले मबिङ ज्याबले ढाउ अहेतुक चित्त न चाहिँ अहेतुक विपाक अकुशल न दे कुशल न दे अरे ओके चाहिँ पापलाई यो धर्मलाई ढाट्यौं मको व उतको ज्ञान चित्त उत्पन्न जुया चाहिँ पाप नलाई म धर्म नलाई म अहेतुक धर्मलाई ओ हेटो मरो कारण मरो ल उत्पन्न जुया अगे सुइस्त छुन जुइ मको परे भिउन मको मबिन मको म कुशल न यही मको अकुशल न यही अचको ज्ञान चित्त ढगाल होला झिके चाहिँ मिखा दटा अदा महला न मिखा गोजो दया म जो नि गोजो दया गाल म मिखा गोजो दया म ल अब ची बराबर ची नाप्न कन्ले कन्ने कृष्ण बाले सो मिखा डुमान मिखा मखन ल सुना बा पसाद रूप दियो न बा पसाद रूप ल मिखा जगत दया मगा पसाद रूप न बा पसाद रूप यो वो खंकीको क्षमता ढामल गला मिखा दया ची कृष्ण बालाव मिखा डुमान मिखा मख छ मिखा गो दया मगा वो खंकीको रूप हुने पसाद रूप ढगाता यो खंकीको क्षमता हेरा वागु दशी जो नन्छ वो बाला अगे त चाहिँ पसाद रूप ढगाता चक्को पसाद रूप गए नापा ज छौ नापा टिक दया मगा गाल त्यागेर नापा छौ टिक दया गाल मगा अगे न सोट पसाद रूप दियो दे घाना पसाद रूप जीवा पसाद रूप दुमखला आछिके जस्तै मिखा डुका अन जे बोटे छुन चोयात लगे आखा चोयात लगे कजे मखला बोटे आखा चोयात ल अले गुली मनोटेस अगे छुटयात लगे चोयात लगा प्रष्ट रूप खंके फु बन्न फु अले गुली से अगे चोयात दो चोयात छौ टिक्क जोल मखला एजे मखला एजोल मजा निम मनो चना चौ बोटे वहे आखा चोयात ख छम मनो न चाहिँ आखा छ छुटया फु चोयात लगा ओ शब्द उच्चारण या फु अले मेम सम मनो न चोयात ख छ्यो त छुटयात मस्यो एजे मखला अछके या चित्त याव का
मन याव खाला मख व चक्खु विज्ञान चित्त याव मख छुके याव ले दाले चक्खु विज्ञान चित्त रे कमजोर दियो जुय वो कमजोर दियो कारण दियो पसाड रूप या आरार का उत्पन्न जुय माल मखला वो पसाड रूप ठाउ मिखा पसाड रूप कमजोर जुले चक्खु विज्ञान चित्त उडा पृष्ठ या मफ ओके खौ ख वो छौ छौ मखला बोटे ज्यादा त्याजी की मफु त्याजी की मफ पृष्ठ मजुय नि ए जुयल मया अर्जी वो छुके याव दाले वो चक्खु विज्ञान चित्त याव पसाड रूप याव पसाड रूप कमजोर जुल ठाउ मोरो ठाउ कमजोर जुले पृष्ठ मजुल मखला ए जु अले भनि मफ्ट अच्छे रूप यो के चक्खु विज्ञान चित्त यो कुशले छोदे अकुशले छोदे yana चाहिँ चक्खु सोट घान जीवा काय विज्ञान चित्त याले 10 वटा दिने 10 वटा अझ 6 शब्द ठ्याबले द्वि पंच विज्ञान लगाते द्वि पंच विज्ञान द्वि दे जीव जल पंच दे न्यागो जल 2 * 5 = 10 मखला अले वो शब्द चाहिँ या त्यससँग आगो चाहिँ चित्ते बना चेर्सी बना अन चुए ठाउने बेला चाहिँ वो छौ छौ नाका चाहिँ मका छकुला चाहिँ झेउडा छकुला ढाबलको द्वि पंच विज्ञान शब्द अर्थ जोडी तर ढाट्नु चाहिँ त्यससँग त सूर्य चाहिँ अहेतुक चित्त 18 वटा अकुशल 12 वटा yana 30 वटा या त अशोभन चित्त ल्याउ नि अले बाँकीको 59 वटा या त शोभन चित्त ल शोभन चित्त कुशल ठाउ मखना त्यसमा शोभन धाला कुशल सम्झे शोभन धाउ कुशल मख अशोभन धाउ न अकुशल मख अकुशल हेटो कुशल हेटो मखला शोभन दे कुशल मख बालाउ चित्त ठाउ ल अशोभन धाउ अकुशल मख बामलाउ चित्त ठाउ र उल्जु धाउ आठन चाहिँ गोचिसा 19 वटा तका न्यानावे ने चेर्सी आगो चाहिँ नोट न यान दियो ल सरदान चाहिँ चित्तो जुकता तक yana 19 वटा जुल वो 19 वटा चेतसिक यात छुडाल सब कुशल सारान चेर्सी याले फुक्क चाहिँ बालाको चित्ते उत्पन्न जुइबो जुये माउ आछि चाहिँ शोभन चेर्सिक रा नता बनायो न्यानावयोले काम शोभन गा 24 वटा 8 वटा कुशल 8 वटा विपाक 8 वटा क्रिया गा बनावे ख त्याले शोभने कुशले शोभने तकले कोही वे दुल्ने अन चुए ठाउँला ध्यान चित्त वन ख रूप ध्यान अरूप ध्यान अन मार्ग फल तक वन वो मार्ग फल तक न चाहिँ श्रीमाला ठोचेसिक छौ उत्पन्न जित अनिवार्य ठोचेसिक देहमा ओके सब कुशल सारा न चेतसिक अन चुए वे चाहिँ विरति चेर्सी सो विरति सम्मा वाचा सम्मा कमन्तो सम्मा आजीवो उपसेति न्यानाटे शब्द एकट होला विरति चेर्सी चाहिँ सो सम्मा वाचा सम्मा कमन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वाचा रियो सम्यक वचन थाउ सम्मा कमन्तो रियो जो शरीर ज्याओ सम्यक जिमा कुशल जिमा रामो सम्यक जिमा सम्यक जियो कुशल जिल पा अपाल अन चाहिँ सम्मा आजीवो जो जीविको पार्जन नछुदिमा सम्यक जिमा त्यसमा चाहिँ थो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गेन थियो वइ नि ल त्यसमा न थियो आठन थोना चेसिकिन वएतो सम्मा वाचा सम्मा कर्मतो सम्मा आजीवो थियो त्यसमा चाहिँ ठाउँ जिसिल पालना जन्म ओके जिठै यामको रगा चाहिँ छुन अकुशलम बचे ज्याति लु मखला वेदा चाहिँ थन सम्मा वाचा सम्मा कमन्तो सम्मा आजीवोले चाहिँ जिठौ सिल पालना जन्म वेदा ओके ठाउँ अपशब्द ल्यामो एदै मखला न अपशब्द ल्यालाउ जोसा सजे अकुशले लाउने अपशब्द मलाउने सुकेला त कुशले जुला न थन सम्मा वाचाले मला कदम मखला आठोरी हो जे न्याने नासे रेडी ज्या जों जने थौ जिसिल पाल ना जनो जा जे थौ ठटिया मको ह मेबले म यासा जे थौ छन सिल पाल न्या का मने त्या सिल पाल ना जनो ओके जे थौ ठया मको ह आठन चाहिँ समा वाचा जिमा कमन्त जिमा आजीवो जिमा हो समय परिस्थिति तत्काल थन छुन चाहिँ वो परिस्थिति बनाइ नि ह मबिङ जायो यो परिस्थिति बनाइ ह मखला
अगे झिपिजी प्यावे फेम अले सम्मानले लाई ह वो परिस्थिति प्यावे फेम अले न्याने दे रेरे ज्यादों का नैना झिपी प्यावो वो म तत्काल परिस्थिति बने जिबले अके प्यावे फेम वो पाइप कुशलना प्या लके अकुशलना कुशल उसले धाउने हो उसले प्यावे ठाउँ जी सील पालना चुनौजिया होला नत्यन देखैन ठाउँ जी सील पालना चुनौजिया उइदा अवसर ल्याम कोर गाछिसँग तय नि अथवा या त नि वो चाहिँ सम्मा वाचाले मलाई आज ध्यान ल अच्छा ठाउँ जी सील पालना चुनौजिया चाहिँ अवसर मलाई मसला हिजो नि मखला ल ठाउँ जी सील पालना चुनौजिया हिरा मेना या मख ह ठाउँ सील पालना चुनौजिया हिरा मेना या मख ल सील eta ararga ina mina maya dulu mahal. Oke, sama kamu dole lai bahwa tu hati no. Oke, cisa sih, kusal pun ni cita wei. Sama kamu dole malah. Ina mina ya dia. Agus le. Macam kamu dole malah. Ina mina na alag jadi sama sambil jalan ni lah. Ada समय परिस्थिति थियो बाटाउन थान बने दलके ina mina na cisa kia dia dah pakai na ina ne बाटाउन बने दल. Faham lah. तत्काल बने दो जन ना अजी न्यानी नसे चाहिँ जिठे या मगरा चिके रेडी जुया या तुन बिना मगरा मगला ठयो परिस्थिति चिपि चिपि आवे फुजी माला ना मबिङो जायागो जियो सामने चाहिँ खरा जुलगे अगे चिपि तत्काले प्यावे फुजी माले चाहिँ सम्माले लै ना त सिरियो कारण जिया मगरा आउजल मगला ओके पुण्य ख तर सम्मा मग सम्मेक मग डाल्यो सम्मेक केरा उठ्न चाहिँ छुटेन ओके ट्रो Pandai sama dia, boleh na ya. Moko, kha. Oke, थोडियो. ओके, थोडियो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अझ छोटो शब्दमा फिकिबले थोडियो मार्ग फल नापा सम्बन्ध हुँदो नि मगला न मार्ग त्यसमा चाहिँ नजर चाहिँ तो शरीर मबिङु महिना वचन मबिङु मयासी मन मबिङु मयासी चु कुशल पुण्य वृद्धि ह ठौ शरीर मबिङु मयासी टिबे मार्ग फलले थनी मुक्त सम्मा वाचा सम्मा कमण्डो सम्मा आजीवर्यो वो मार्ग फल नापा सम्बन्ध मगला अरे अष्टमी मार्ग नापा सम्बन्ध मगला चाहिँ नाटे पिल्ला अचेसा सेले गुला गुला चेसा न छु कुशल पुण्य याचे टिबे मार्ग फले सो अरे अष्टमी मार्ग लापि थे लाई मको छु पुण्य लाई पुण्य यावले ख पुण्य मको ढगाल मरिया तर सम्मे के लाई मको राव मिठाले मलाई चाहिँ सम्मे के पायो अरु म बाजा टिबे मार्ग फले लाव ह थसिल पालना तनो कारण चेसा चाहिँ छु अकुशल कर्म मया चाहिँ त सम्मेक धावले लाई मको ढाट्यो तो नकतिन तनाव यो तीनवटा ल विरति चाहिँ शीघ्र आदि सो सम्मा वाचा सम्मा कमण्डो सम्मा आजीव अनलेपा अपमन्या चाहिँ सिक्ने हो अपमन्या ल अपमन्या त अप्रमाण कारण जियो बेला अनबादियाले अपमन्या दियो पाली ल बेला चाहिँ अनबादियाले अप्रमाण ल अप्रमाण प्रमाण मरोड हो प्रमाण मरोड यो मात्रा प्रमाण दियो मात्रा कला ध्यान प्रमाण धालके निगो अर्थ के नि सपोर्ट प्रमाण छ के नि होला अले छ प्रमाण छ मात्रा 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 मलाई हम चाहिँ अपमन्या दियो अप्रमाण राव ठुली उलीदगा चाहिँ सीमाना मरो मात्रा मरगो ओदियो अपमन्या चाहिँ निगो छले रे कोरोना हो मुदिता कोरोना हो मुदिता निगो दिलमाल व निगो चेसिकेटा अपमन्या चेसिका कोरोना हो मुदिता यो न चाहिँ छुदै मको सीमाना दै मको ठले उलीदगा सीमाना दै मको 21 नम्बर ओके मात्रा दै मको न त वेरटी चेसिक सो न वन मगला वेरटी चेसिक सो 19 20 21 22 23 24 दिगा 23 24 लावे काला संख्या 24 23 24 काला न त विरति चेसिके छौद काम हो के सोगा विरति चेसिक सोगा 20 21 आछिसा न त 19 वटा तक चाहिँ मलाई सब कुशल सारण चेसिका चाहिँ 19 वटा तक तयो खटा आ चाहिँ अनले पछि चाहिँ विरति चेसिक 3 वटा रह्यो होला सम्मा वाचा सम्मा कमण्डो सम्मा आजीवर्यो सम्मा वाचा दाबे चाहिँ 20 नम्बर लाट ल सम्मा कमण्डो 21 नम्बर लाट सम्मा आजीव 22 नम्बर लाट
22 त गर्नु मलाई अपमन्या चेसिक 2 वटा अब 2 वटा चाहिँ करुणा व मुदिता 23 व 24 नम्बर ला नम्बर कठाउनुले 23 नम्बर व 24 नम्बर है करुणा मुदिता करुणा 23 नम्बर मुदिता 24 नम्बर करुणा मुदिता निवुटा छा अपमन्या दाउले दाले इमो प्रमाण मरो दाउ ठुले कुलेका मात्रा मरो ला सीमाना मरो दाउ झिके नौले चित्ते करुणा उत्पन्न जियो व सीमाना मरो दाउ आ झिके मजो साना झिके जुइ मार्यो मरो तर उले मार्ग फल ठेन्नु गोपी होला अरट मार्ग फल ठेन्नु गोपी उले चाहिँ प्रत्येक बुद्ध पि सम्यक सम्मत पि ला पशुपलले उत्पन्न जियो करुणा यो सीमाना मरो सम्यक सम्मत पिनके उत्पन्न जियो करुणा यो सीमाना दे जेमे पनि नि बाबा जाजे जेलको जिम हो मे पनि नि बाबा जेल जेमे थौनी दे त बाबा जे का होला आ सम्यक सम्मत पि सुई नि बाबा जाबे मे पनि नि लोके नि म काल म आ लोके नि छा बाबा जाबे जाबे कोरोना उत्पन्न जया मलाई संसारै भुलिन सट्टो प्राणी पिडो फुके चाहिँ दुखे दुना जोमी हा दुखे दुना जो मलाई छिबिन दुखे दुना नरके चोपी प्राणी पि नारके प्राणी पि तिबिना दुखे दुना जोमी त्रिछान वर्गीय चोपी तिबिना दुखे दुना जोमी हा असुर काले पिसाच गरी लापे तिबिना दुखे दुना जोमी आ देवलोके लाबिले तिबिना दुखे दुना जोमी होला अनि ब्रह्मलोके लाबिले रोग ब्रह्मलोक अरब ब्रह्मलोक बिना दुखे लाना जोमी कर मखला ला जा दुख मुक्त मजोनी था जुल्ला रूप ब्रह्मलोके जन्म जो पे दुख मुक्त जुल्ला अरूप ब्रह्मलोके जन्म जो पे दुख मुक्त जुल्ला मजोनी ला छा दुख मुक्त मजोनी ताला दुख मुक्त मजोनी दुख डोडाले चेके थे दुख डोडाउ चेके थे दुख मरो हा दुख मुक्त मजोनी संसार चक्रे दुनी लाना जन्दी कर मखला संसार चक्रे दुनी लाना जने अगे चाहिँ पहाड जुया ठान बोक्यो केले लोकुटर जिसान लोकुटर चित्त गाज्य नै नि ह लोकुटर आछला निगो शब्द सन्धि जातो लोक उत्तर ना लोक उतीर्ण जो घरमा लोक पास जो राव छिबी पास जो ला फेल ज्या ठन लाना जन्ते होला ना उतीर्ण दा पास जो ला मला लोक उत्तर लोक उतीर्ण जो ला लोक पास जो ला मार्ग फल ठेना लोक पास जो गन्थ्यान माने अरट मार्ग फल ठेन माने ह अरट मार्ग फल ठेन बाला के मक्सा प्रत्येक बुद्ध जय बाला कि सम्यक सम्पद जय माला अले छु अले लोक उतार ठेन ह अरे माला लोक उठिन जुला लोक पास जुला ओके वो मार्ग फल ठेन पे बाहेको भुलिन चाहिँ लोके संसार चाहिँ नरकने से वो ब्रह्म लोके तकन भुलिन सट्टो प्राणी भेटो फुके दुखे दुना चोपी ह दुखे दुना चोपी संसार बोल्न सक्दो प्राणी पिडो फुक दुखे दुना चोपे जो कारण हैन वो दुखी प्राणी पिनो प्रति करुणा चित्त उत्पन्न याना हैला भगवान बुद्ध बिच सम्यक सम्बन्ध बिच सुनाबे ठाउँमा चाहिँ लाभना कयागो बोधि ज्ञान लोके फैलैना लोके फैलैना अले भगवान बुद्ध सन्देशना बिजाव भए अछिसन शब्द कथा ढाले चरो आर्य सत्य आर्य अष्टांगिक मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग यात आराधकया दुखे दुना टोपे सट्टो प्राणी पनि लोक उठिनु छ पास अरे मलाई त्यसमा चाहिँ भगवान बुद्ध अन्तिम अवस्था अन्तिम छेन है भगवान बुद्ध अन्तिम छेन चाहिँ नाप्लामा सो सुभद्रा परिव्राजक मलाई सुभद्रा परिव्राजक त यो गृहस्थी त्यागिना टर्ने मलाई बुद्ध शासन पनि त्यागी दिया छ मन गाठी त्यागे ख तर बुद्ध शासन पनि उमेर 120 वर्ष दे ला ओ इले भगवान बुद्ध नाप्लावाले भगवान बुद्ध आकुशी नगरे महा परिनिर्वाण गो मोर्डा चाहिँ गोटला बिना त नंगला खा मला न छु समयले बजे महापरिनिर्वाण ज्या बजे जिनगला अले ऊ छेने चाहिँ 120 वर्ष दे ढुङ्गोमा सुभद्रा परिव्राजक वछा भगवान बुद्ध नाप्लावाले भगवान बुद्ध बलाबले नाप्लामो कमा अन्तिम छेने छ नाप्लावाले कारण टुका अन्तिम छेने छ नाप्ला अले अब ओनला चाहिँ भगवान बुद्ध जन्म जोगले 40 वर्ष दे ढुङ्गो मला
भगवानबाट जन्म बुझा बुझा सिरालागमा जन्मदिन जुब्ले 40 उमेर 40 वर्ष डेढुङ्गोमा भगवानबाट 80 वर्ष डुब्ले 120 वर्ष डेढ 120 वर्ष डेढ अहिले उहाँ चाहिँ मतलबले नसे 120 वर्ष डेढुङ्गोला नेनाडो छुटो लेखाले बोले चिसन नेनाडे को वन छु नेनाडे लेखाले सुनाना ठाउँ धर्म चिर धर्म ढाल आलोके गुल धर्म डो मलाई सुनाना चाहिँ ठाउँ धर्म चिर मढा सक्सेन ठाउँ धर्म टर आना भए मलाई ओहिले नभएको आना भएकोलाई सक्सेन ठाउँ धर्म छो तर देखियो अरे अब सुभद्रा प्रयोग राजा ज्ञाता न छुल अलबन ज्याज ल उमेर 120 वर्ष दिएर गयो त्यागी ज्यातन गुल्डेंगल कामला अले सक्सेन ज्यातन छ सक्सेन ठाउँ धर्म टर एठाटे टौरौं धर्म छुले ठाउँमा नबस्यो सुभद्रा प्रयोग राजा कन ठाउँमा नबस्यो टौरौं धर्म छ जेसस्यो जेसन्यना त्यो आराधना दस्यो मलाई चाहिँ बुद्ध धर्मसँग प्रतिष्ठा आस्था चाहिँ झनुमना चुन पेज जात बुद्ध टौरौं धर्मे टौरौं संगे टौरौं जीवित छु जाबे धर्मेला नाचो बिजो छ टौरौं ढाइके ढाइला ढाइ महुने ल उलेन ताफैमा ख ल ठाउँमा तत्काल छु अवस्था चाहिँ छुए नाचना भए छिटा छु धर्मीटा आराका छिपी न्याउने न्याउ नाचना भए टौरौं ज्याचो सबै संसारले नबले न अठी ज्याट ओके बुद्ध कालीले न चाहिँ ओ इले न यो को धर्म डो आला छुटुरगा ल ओ इले न यो को धर्म डो ल फुक्सियान धर्म देखेर आ त्यसमा निगन्धनाथ प्रतिको धर्म नेनादि मलाई ल श्वेतम्बर दिगम्बर अयो यो को नेनादि ल ओ इले चाहिँ त्यसमा नाजापि अजित केस कम्बल जल वन छुट्टी धर्म चलेना चौजो ल निगन्धनाथ पत्र वन छुट्टी धर्म चलेना चौजो पको सन्देरी भुवन छुट्टी धर्म चलेना चौजो फुक्सिया चाहिँ ठाउँ धर्म उच्च ठाउँ धर्म टर अघि अलावा अझ चाहिँ विभिन्न कथा चाहिँ सन्यासी जुयाउने मार्गबाट उब्लेन यो डोका भगवान बुद्ध जन्म जुया बिजानी है यो डोका ओके त्यसमा उपक आजीवक गान्यना दे मलाई उपक आजीव भगवान बुद्ध ठुल्दकले नापा नापला मनु जी बुद्ध भगवान बुद्ध या खै छबि बुद्ध जी छबि नै दाम बुद्ध जी गा चाहिँ फपसया अब उब्लेक्ने दियो मलाई को ब्राह्मण ल उपक आजीव तर वैके न अरहत जीव संस्कार संस्कार चाहिँ वैके अरहत जीव संस्कार हो तर बुद्ध नाप्लाना जी बुद्ध छ्यापट्यामा याउले थाले अले उपक आजीव छौ पुस्न्यौ छपिन गुरु सुर खाते नि नबे जी गुरु मोर मोला भगवान मना जी गुरु मोर त्याबे जति ह अले ओहो ल फास वेबले शरीर वेबले तस्मा तेज वाहन मख उपक आजीव हो मूल्याङ्कन या तस्मा तेज वाहन मख छु विशेष ज्ञान चाहिँ डुमख छपिन गुरु सुर गान्यो न गुरु मोर अघि डोला सम्यक सम्मले गुरु डोला मरो ल आछौ चाहिँ पुण्य या पुण्य छैन या मार्गा चाहिँ स्योम गुरु डटजी प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान पञ्चम ध्यान लाभ्याट वैश्यना व्योम गुरु डटजी कामखला आकाशानन चेतन विज्ञानन चेतन अकिञ्चन नैव संज्ञान संज्ञातन ध्यान तक ठेंगाउने त गुरु डो मरला उब्ले त गुरु उदग्राम पत्र सेना भयाउ महला संसार तकले उच्च गो ध्यान नैव संज्ञान संज्ञातन ठठमा लाभ जो खल मको बोधिसत्व जुया बियाबे सुना सेना बिया उदग्राम पत्र सेना गुरु डो लगे मर अनचय गो चाहिँ नत लोकमा उत्तीर्ण लोकमा पास जाउने रे नि लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त काइनिति सुन गुरु मोर डोला ठठमा लाभ जो म ठठमा बोर्डना खया बया म वो अर्थ चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ जी गुरु मोर वो ज्ञान जी बोर्डिएन नि वो ज्ञान बोर्डिन काइनिति लोके संसार चाहिँ सु जी गुरु मोर तका चाहिँ वो शब्द भगवान बुद्ध व्यक्ति नाम बिचाबले अले फटा तका वो मन हेला भगवान बुद्ध थ गुरु केनी नुवश्याम होला फलम गुरु पाखे जी ज्ञान बोर्डना चिथे थ तेजवान जो खर गाथे थ गुरु केनी नुवश्याम गाथे भगवान बुद्ध फटा रे खै सबै बुद्ध जी का
Chisana sabda prayoga kai chisana yat jiga tao chura o maya tao mola khau mo व्यवहार चाहिँ शब्द यो प्रक्रिया बनाउला kai chisana yat jiga tao chura chisana yaw mo ra mo ayo पठाउन शब्द व्यक्ति ना kai शब्द जल जिगा चाहिँ अयो भाव व्यक्ति ना चाहिँ वम बने तर विके छुडो भारत जी संस्कार kada मोला लेबा गृहस्थी होना वो आजीवक जो या तो मत त्यागेना सन्यासी जो या तो त्यागेना गृहस्थी होना ल न चाहिँ बिहा याना क्या म्यापिङ देका ल हाग्न भगवान बडे सर्ने होना चाहिँ विश्व जिया अरब जो यिनीहरूले अहिले गृहस्थी सेनगा चाहिँ ल कला डट क्या डट मिहा डट टोटावे अपिल टोटावे या तो ममरेका चाहिँ गृहस्थी वम निमित्त बने चिज या छ उपकलिप पिसजु हो पिसजु हो निमित्त कारण पनि हाना पिसजु एउटा कारण बने चाहिँ मल कारण सुदेला कलामै कारण बने ल हैन अझै कला भन्छ ल्यामले जे बोले ल्यामले मखला ल ल छक्वे गृहस्थ पे जुना त सिएछ्यो ल्याम डोला ल्याम अपने डोला ल्याम के महिना दे मोटा हो जना दियो ल्यामला चले महिना दे रा जना दियो ल जे ठाकठुक दो यहाँ हो नि अहिले को अवस्था न कला मनमै हो जो सियो त्यही जो याने पहाडोगा छ ल ट्याचो न ल छ ट्याचो न दिगो बार जले छ मनुष्य टहन भई खा मला अहिले कला मस्तामा के हो ल छ मस्यो जी भगवान बटल जिगो पासा ल जे आफो मस्त न छल्दन तत्तटवारा जे भगवान बडे सदैव पढे दो नि बराबर खाना खेल वनन भयो त्यागी जो याने पहाडो गाडा चाहिँ कला मनन भयो पहाड मन एक खेल मलाई ए जुन जुन छ चाहिँ अन विरक्त भाव भएका चाहिँ त्यागिना चाहिँ विष्णु जुया बुद्ध धर्म संयोजनले हुना अरट उपकाची अरट चल्दो ल पहिले जग्गा भगवान बुढेर पट्यामा आऊ लेबला भगवान बुढ चाहिँ गो धर्म फैलेना बिजाङ्गाल हो जी उले नाप्लाबला काठे बुढ खनी अहिले लिबकै सिल ल अहिले शिवले चाहिँ भगवान बुढ छ नाप्लाट बग्दोमा नाप्लाट बग्दोले अहिले कला व्यस्त न अरे भगवान बुढ जीव पासा रहेका अरे यो ठोके चाहिँ सुभद्र पुरै बुढाजकन चाहिँ लोके संसार चाहिँ पुक्ष्या ठठौ धर्म टरौट या त न ठठै टरौ धर्म छोले ठाउँ न मस्यो मलाई अहिले अन्तिम भगवान बुढे अन्तिम छेने कुशी नगरे चाहिँ वना चाहिँ अवश्य न सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुढ सम्यक सम्बुद्ध गाजना नेनाट लखा मलाई अवश्य न सी भगवान बुढे के ठाउँ जीवनाम नियम होसा भगवान बुढे ठाउँ महापरिनिर्वाण सी पर अहिले ठोगो जिगे मने दो प्रश्न वसदा प्रश्न हे दिया चाहिँ अगे लिसा बुढे न दै मुको गा ठाउँ बुद्ध यो अन्तिम छेने सा जीवना चाहिँ न्योन मा गा चाहिँ कुशी नगरे चाहिँ सुनापन आनन्द बनेन पर भगवान बुढे अन्तिम छेन दिया होला अथवा भगवान बुद्ध नाप्लाको समयमा हो भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण जिया बजे अन्तिम छेन छन् होला ओके नाप्ला चाहिँ म तर भगवान बुद्धलाई सिउ ने कोही चिनिरहेका समय सम्बन्धन सिउ अन त्यासेर शब्द त्यासेर भगवान बुद्ध आनन्द भन्दै सदा बुद्ध छोय अहिले भगवान बुद्ध थाहा चुना वन्दनेना छौजको प्रश्न यो नक्के नजर थिएन र संसारे चाहिँ फुक्स्या चाहिँ धर्म टले कुटु ठडो भन धर्म यहाँ त संसारे पुक्ष्या ठठो धर्म टरो ठाई भगवान शास्त्र सबै सम्वेक सम्बुद्ध ख त्रिकाल दशेक अटिरियो न फुक सिका बिजाफुम ल वर्तमान न फुक चाहिँ सिया बिजाम भविष्य न फुक सिका बिजाफ सबै सम्वेक सम्बुद्ध ख सब सन्त याबियो ठाठे टरो धर्म छु भगवान शास्त्र ठुली प्रश्न यो सुले सब याबि दिने भगवान जीव धर्म टरो याबियतला एतैला विजयला एतै याबिला सूर्य लिसा सुबि याबिले गो धर्मे चटवारे सत्यदै गो धर्मे चटवारे सत्यदै वो धर्म संसारे दुखे दुना चोपि सत्व प्राणी पिण्ड वो दुख मुक्ति नाबी भई ठुलजले सब गो धर्मे चटवारे सत्यदै वो चटवारे सत्य दो धर्म संसारिक दुखे दुना चोपि सत्व प्राणी पिण्ड वो दुख मुक्ति नाबी भई ठुली दिशा ठरावे भगवान बुद्ध गो कना बिया धर्मे तरण राउ मला डाइरेक्ट मको तिदै दै खा होला
ठुली जना भगवान बुद्ध उभिटा चाहिँ उपदेश अने चाहिँ व हरट नजुल सुबदा कुरा गरेको हरट नजुल नपा चाहिँ पिछो नजुल ल पिछो जुदा थिए चाहिँ तन्त्र लन्त्र जना चाहिँ मा भगवान भगवान बुद्ध डोले जीव जीवने चाहिँ चिसा चाहिँ ठो जीवने अनन्त यो जन्म त्यागे छौनो छौ जन्मे चिता चिसा चाहिँ अष्ट परिष्कार दान मनाउया हो दान में कुशल पुण्य संस्कार चिके दया चुन भाषा और पिछो जिरा चुन तन्त्र लन्ड चुन यहाँ जन्म भगवान बुढी झन् ला पिण्डिएन भगवान शास्त्र दिन चाहिँ छप्नु सासने प्रवेशजी जिन बुद्ध धर्मसँग शरण उयोहरूका चाहिँ ठुली त्यहाँ मात्र है भगवान बुढा एक ला चखुङका यही पिखु ढगाछ कतै बिहा मात्र गृहस्थी पिँ जो छ गृहस्थी वस्त्र लोभ ज्या आइबे चाहिँ बुद्ध शासना पिनी गो चाहिँ सन्यासी ज्या चोबी जो सा इमो ठटाउ पिनी वस्त्र दैका वो लोभ ज्या चाहिँ चिवर पात्र सहित चाहिँ उत्पन्न हुँदै ते उपसम्बन्ध याव्यो पिछु याव्यो चागो विधि चागो विधि मध्ये चाहिँ यही पिखु उपसम्बन्ध विधि ढगा छ व सम्वेक सम्बुत पि न्यने दैबले के जुय अन्य अवस्था जुय पनि मुक्त सुबद प्रयोग राजकना अने चाहिँ पिछु नजुल भगवान बुद्ध चाहिँ परिनिर्वाण जुई त्यो छिन जुया चाहिँ सुल चाहिँ ध्यान दुने त्यसमा बराबर जनाटे अष्ट समाप्ति ध्यान निरोध ध्यान मलाई अष्ट समाप्ति ध्यान प्रवेश निरोध महापरिनिर्वाण ध्यान प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान चतुर्थ ध्यान आकाशानंद चाटन विज्ञानंद चाटन आकिंचन्याटन नेव संज्ञानन बट अनुलोम रगरे वो चुए ठाउँ जुल मलाई अले प्रतिलोम रगा हार्न चुँ कोइ पावे अनुलोम प्रतिलोम रगा अनुलोम 1 2 3 4 5 6 7 8 अले 8 7 6 5 4 3 2 1 केना चाहिँ वरड वरड ह्याटेन होला वेल न चाहिँ वन हाना वेल न ल्याउ वरड वरड ह्याटेन र ओकेटा अनुलोम प्रतिलोम रगा प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान चतुर्थ ध्यान प्रवेश जुल अन चाहिँ आकाशानंद चाटन विज्ञानंद चाटन आकिंचन्याटन नेव संज्ञाटन नेव संज्ञाटन हाकना छसी करम पाए हाकना प्रथम ध्यान ओकेटा अनुलोम प्रतिलोम यहाँ भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण जया अले नाप नापाए चाहिँ सुबद्ध परिव्राजक न भगवान बुद्ध नाप नापाए वरा अने चाहिँ परिनिर्वाण निम आठम दायजन छुले धर्म छुटरले धर्म छुटर भगवान बुद्ध को इलेक्ना दिया अनुसार चतुर्थ सत्य दो धर्म वो भगवान बुद्ध चतुर्थ सत्य ठाउँमा चाहिँ दुईका कही बिहा लोके संसार चाहिँ छ्या फैलेन बिजतले कोरोना चित्त मस्तो फैलेन बिजा फैला थौ जुटे छुमानले ओके नचादेको छु जेपी मेपी निदे हुलेन भ्यामा जया जुइला गोबेन जुइ फैमो जुइला जीव थोड़ी तो बैंड थोड़ी तो बैंड हाँ ओके संवेक संबंध में छह बैंड लोगे बैंड जाए बजट 45 वर्ष छह बैंड जाए बजट हाँ संसारे दुखे तो ना चौपे सत्तो प्राणी पिन प्रति कोरोना चित्त उत्पन्न है इम्ता चाहिए छह माला दुख मुक्त या माला रिगाम होला ला ओके कोरोना व मुदिता दे लेटा सोवा वेट प्रसन्न भाव रहा माला लेटा सुजा लेटा मेपी जियावया पिनावया उन्नति प्रगतिले लेटावया त मुदिता चिसना चाहिँ सुजा चाहिँ भगवान बुद्ध टोइले चाहिँ चिसना चाहिँ मार्गफल प्राप्त जुल टाइममा भगवान बुद्ध लेते मलाई प्राप्त जुइ छिट भगवान बुद्ध लेते ठन्युगु चेतसिग्याटा चाहिँ अपमन्या हो प्रमाण मात्रा मर्गो प्रमाण मर्गो ठुली उलिदगा प्रमाण मर्गो त्यही हो लास्ट बुद्ध परिनिर्वाण जीवका आ न्यायासन जिल्ला म पढि वो सुभद्र मेमे ए मेमे त नाता नाखै पनि मेमे अब हामीले नापे गम्दै होला लास्ट 25 नम्बर है पन्निन्द्रे प्रज्ञा चर्सिक चिसा चाहिँ एक है लास्ट पन्निन्द्रे टको होला पन्निन्द्रे चर्सिक हो प्रज्ञा चिसा बराबर जनाटेले प्रज्ञा दियो शब्द जनाटे नि प्रज्ञा दियो पन्निन्द्रिय गोगो चिसना चाहिँ शरीर वचन मन अथवा चाहिँ दानशील भावनामय झ्याउ कुशल पुण्य याबलेन गोगो कुशल पुण्य तो प्रज्ञा उपस्थित रही नि
지상 단야사 뭐 단에 프레겐데 말이 뭐 프레겐 말에는 단나 뿐이나 집에 데블로게 된 거죠. 저 뭐라 अरे ठप्पर ज्ञान चिसा ठाउँ दानेनौले उपर ज्ञान चाहिँ सम्मिलित ज्याचुन लाव चाहिँ सिक्त लग्दै मध्ये ठप्पर ज्ञान चाहिँ उपस्थित ज्याचुन राछ उपर ज्ञान सहित गो चाहिँ कुशल पुण्य सुदि निर्वाणी हेतु चाहिँ अब निर्वाणी हेतु ठप्पर ज्ञान हो चिसा ठाउँ सील पाल्ने त वसील पाल ठाउँ सील पाल्नेनौले प्रज्ञा दे मारे मर प्रज्ञा मरेको न चिसा चाहिँ सील पाल्ने ना वो कुशल पुण्य चिबे देवलोके न ठिंगो मनुष्य लोके न भेजो हर मखला तर निर्वाणी हेतु चिबो जिसा चाहिँ थौशील पालना वो कुशल पुण्य ना वो कुशल पुण्य तो प्रज्ञान उपस्थित जुल वो प्रज्ञान चाहिँ दुगो पुण्य जुल दिएको छ वो पुण्य चाहिँ वो निर्वाणी हेतु अरे ठौ निर्वाण थिनी नाउ ठौ यानो कुशल पुण्य चाहिँ संयोजन मध्ये पसान चाहिँ निर्वाण प्राप्त नकाटा मार्फत प्राप्त नकाटा हेतु संस्कार बने जी प्रज्ञा देव आटकले चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ ल प्रज्ञा तर उत्पन्न या औपमजो उत्पन्न या औपमजो गोले प्रज्ञा उत्पन्न जुइले जिसना छुन कुशल पुण्य याले दानशील भावनामय कुशल पुण्य याले अगे चाहिँ लोभ न लक्ष्म जागो द्वेष न लक्ष्म जागो मोह न लक्ष्म जागो कुशल पुण्य जुल डाचा अयगो कुशल पुण्य प्रज्ञा उपस्थित जिया जुनिला लोभ लग जाओ कुशल पुण्य जुल एना दैला ada cisan sure kana paseta walya su paseta jugu pasa pergen dei mo so thate de da walya cha jugu thate de jugu di bhab jol ma la jugu ya wale no mo la jugu thate de ya wal no mo la jugu pasa ya de wal no mo la mo wale mo mo la pergen punya dei mo ra punya dei अगे पुण्य दे वो कुशल पुण्य चिबे दिव्य लोके वंदा गा मनुष्य लोके वेदा गा ना दुर्गति बचे दिदा गा तर निर्वाणी हेतु चाहिँ मगरा ओके अन छुजला हैले लोभ सहगत जुला ठाउ जल मखला जेको पासा या त बियो मखल मक्स बि मको मखला हैले अन लोभ सहगत चाहिँ ह जो ठठी या त बियो मखल मक्स बि मको मखल वाले मको मखल मक्स ओके अयो लिट्सली लोभ सा पुण्य खा तर वो पुण्य चाहिँ लोभ लग्दै रह अथन अयोले प्रज्ञा दे गन लोभ द्वेष मोह विहीन गो शुद्ध गो कुशल पुण्य जी अन प्रज्ञा उपस्थित जी वो प्रज्ञा उपस्थित जात वो कुशल पुण्य का वो निर्वाणी हेतु जी अले पारमिता न बने जी अयो पुण्य पारमिता गने जी अठिजी हो जाछ 25 वटा चेष्टिक चिसा चाहिँ संक्षिप्तमा चाहिँ अवे भाव अर्थ सहित गो न्याना होया अझ जिसँग यो उपदेश न छौँ अझ प्रष्ट याता न्यानो हुने गो न्यानाको उपदेश याता लोममङ्क बानक लोमङ्क ठुले त्या ठाउँको छटा उपदेश थानाको चाहिँ काट्न सकिन्छ साधुका साधु 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 थाहा निरन्तर रूपमा न्याना जो मुठो चित्त चैतसिक ठाउँ नौ भाग नौ भागले ठाउँ सोबन चित्त बारे ठाउँ सर्डेल भन्दैन चित्त ठिक एकदम गहन उठो विषयले कना बिजाउने वस्पल भन्टेप्रति एकको आधार व्यक्त यसै किटा अर्पण याना छ न अठेसो ठुको धर्म देश श्रवण जाति उपस्थित सकलेश गर्न युक्तो शान्त रूपमा टोटल बेस याना जाउने एकको साधुवाद देशना छ न ठुगो ठो चित्तो चैतसिक यो ठो नौ भाग जो आलिबाट 10औं भाग जिउ जुल ओके न सकल ठन उपस्थित सकल मान भाव दे विजय ध्यान जी पढ सके आछन सकल स्तर बिजाट अनुरोध न याना छन आज यो कार्यक्रम अन्त्य ठाउँ बुझ्या छोएको कार्यक्रम याटा धन्यवाद तथा सहभागी सबै नागरिक ठुगो संस्था अध्यक्ष इना ध्यान जसे जिनौठमा बिदाका अब जो सपमा भनौँ नमो तस्स महाकारुणिक तथागतस्स सम्यक सम्बुद्ध प्रतिवन्दन थोया प्रमुख अतिथि धर्मदेशक सर्दे सुधिरो बन्देज्यूपट्टि वन्दना अठे उप अध्यक्ष हिराड नसाकीज्यू कार्य समिति परिवार
व उपस्थित सकलसित जजलोपा अभिवादन व मङ्गलकामना व्यक्त गर्न ठाउँमा क्षेत्र स्थापना कालन चाहिँ निरन्तर न्याया चङ्गो धर्मदेश नै त ठाउँ सोबन चाहिँ सिक चाहिँ न्यन खन जेबे पाइमान्या ढामा आ सोबन चाहिँ उखन चाहिँ सर्व चैतिसिक साधारण अकुशल लगा उपिंगो ढाटा जिता अलमलोगा अमह ऐदिक अनोटप व उडच उन पिंगो खाला भन्ने मोह ऐदिक अनोटप उडच घाटु पिंगो नागाटा ठाकु जे डाटो ठन्छरासा छिसो चुयो बानिया रासा छिटा तो युके तागो लुंगाटे दन अपुरगा जे ठनु डाटेनो आठौ छिस सोबन चेटिकगा सोबन चेटिस्किन न्युबो ठलाबिल भन्दैन छौ सर्व कुशल सारान चेटिस्किगा 19 वटा तयाबिलसा 19 वटा नानसका जे लुमग्युको सल्लटे हाने सरडा सटी हिरी वटप अलोभ अडोस तत्र मजरदा काय पसटी चित्त पसटी काय लहुटा चित्त लहुटा काय मृदुटा चित्त मृदुटा काय कमन्यता चित्त कमन्यता काय पावन्यता चित्त पावन्यता काय जुकटा चित्त जुकटा सर्व चित्त कुशल चित्त उत्पत्ति जीव गाठ तालसा अले लिते छिस आउ उ बाइक म्यो सुंगु सम्यक वाचा सम्यक कमन्त सम्यक आजीविक अले सम्यक चाहिँ लास्ट या कर्णव प्रमाणिक कर्णव प्रज्ञा ठो छिस ठो लुमंगा टेमा well to be प्रश्न उत्तर चाहिँ नेरु दलना का भन्दै जना बिदा अन्त छोटुले जीव सबै तितो बोल्न दिएर जस्तै आज मुसाजुनी हो लास्ट चाहिँ सबै सत्ता सुविधा भयो भनेर अनुमोदन अब अझ फरक देखिन्छ जे सत्ता हो नेपालले मेरै विधायमा नेपालले चाहिँ जे बुटपछि हामीले गन चाहिँ सभ्य सत्ता अनुमोदन दो बनिङ चलन दो गन सभ्य सत्ता सुकेता भवन दुर्गा बनिङ चलन यो नभरेको छि भन्छ ट्याब यार कागो जुम्सा ट्याब फरगुची नि जे बुटपछि हामीले यो मलाई सभ्य सत्ता अनुमोदन दो फक्क इदङ मे पन्यङ आसवखया वहम वटो इदङ मे पन्यङ निब्बान सपत्य वटो इदङ मे पन्यङ सभ्य सत्ता अनुमोदन दोड्यो फोकस सटो प्राणी पिसन ठो पुण्य र अनुमोदन नाट्यामा ठाउजुल अले सभ्य सत्ता सुविधा भवन दोड्यो ठो पुण्य सकल सटो प्राणी पिस सुखी जीमा ठाउ अर्थ ले नेपालले बडपछि हाले ठो दिउ न ठाउ चलन गर्न छुटाइ चलन जियो प्रदेश धाले जिन अरे थायो ले जिसा धाले अझ धाबा म पण्डे वो सुभद्र परिव्राजक लास्ट सब संखारा अनिचाटे एदा पयाय पसटी गा ठो उपदेश बिउ रायु मखला लास्ट सुभद्र परिव्राजक केला संबे संखारा अनिचाटे सर दक्को पन्याय पसटी रियो दक्को संस्कार सभ्य संखारा अनिचाटे फुक्क संस्कार अनित्य धाउजुल नि फुक्क संस्कार अनित्य धाउजु एदा पन्याय पसटी हो एदा पन्याय पसटी रे सुयोग धाउजुल नि प्रज्ञा चाहिँ वो गरिक अठे चाहिँ सुयसे के धाउजुल थियो प्रज्ञा ज्ञान फुक्क संस्कार अनित्यका चाहिँ प्रज्ञा सुयसे के ठुलो धाउ लास्ट मेरो सोच त चाहिँ यी अस्तित्व पालना या यी अपशब्द प्रयोग या मकोरगा मन अपशब्द हो या सम्यक वचन मकुल अझ उयान ठान माने ओसेन दो अड्रेस त हो न ड्रेस जगह मुक्त वो मैत्री मुकुनी थे तो ए मैत्री खा अड्रेस थियो ड्रेस भाव अलग जो
अलग ढाका वेश बाबा अलग जैसे दे मैत्री भए जेना त चेसे कलले दे अलोब अडवास यो भन्नु हुन्छ नि अडवास हो मैत्री आचे नाचा देने थप 25 वर्ष चेसे के मैत्री दिउ गर्न शब्द दैम ल अडवास या मैत्री का अले उपेक्षा दिउ न शब्द दैम का तत्तर मजा त दिउ उपेक्षा अलोब हामीले लोभ मया हो जुन लोभ मया से दान ल मुजुन मैत्री दान मर्योमा अलोभ जिमको ढिउ जिमको आसक्ति छुन चाहिँ वस्तुले आसक्ति मजुला ढावा चाहिँ अलोभ जुला बुझ्यो अलोभ जुगा ख अलोभ विसाटिया दान या जिमको जिम दान या जिम भने अगे आसक्ति मजुला ढावा गुली गुली जे नै जे मालका ढाव चलन रे चाहिँ व्यवहार हैन ये क्या माउ खा मालका मालका ढाव फोरे या छुले मैत्री भाव मैत्री भाव दो अलोभ वो चाइला लोभ दो तो जुगु खाने क्या माने दैने એટલે અલોભ છે કે ઉત્પન્ન જોલા ઢાવો માલકા ન ઢાપે ઓકે છુનો પુન્ય યાદ આવ્યો તો નક્તિન છે 19 વર્ષ કના એ ફુક્કમાં यो सोन्ने नै हुँदैन कि का मर्सा चाहिँ पुण्यान भन्नु धन्यवाद निरन्तर रूपमा चित्तो चेतिस्कियो कनावा याचना तो चित्तो चेतिस्कियोले छु जिन निनापियो ज्या छु पचख धामासो गठकी वो टक्कु लगब गइना बोइ भेरेटी बिल्नो टक्कु लगब गइना छबराटे आटी छिस ठक्कु वाला लगब गइना तो छ कया ठो गोमा ठुक्के कया ठोक्केउ ठुक्के कया मु गा ठोटा थेसु भगवान बुद्ध टक्कु चीज कना बिना तो रे थम अनमुटिना थौ चित्ते चेक्सिके उइबले ठो लोभ बोल ठो द्वेष बोल गा ठुक्का त्यसको ठाकुको कना बिना तो देशना जिसन्यन खना जना सुदिरो भन्ने जुपटी किर्तकित व्यक्ति नाजना अथे ठौ उपस्थित धर्म श्रवणीयना बिजावली ठौ उपस्थित सक्षतन साधुवाद व धन्यवाद दियाजना अथे धर्म देशना संयोजक विद्या भाउजी तन युको सुभाव साधुवाद दियाजना धन्यवाद ठुडेया जिगु धन्यवाद नचु थने कोताका जना भवतु सब मंगलम काचेसा यनावे तनगो तो अवेतन में चित्त चैसिक रूप निर्माण का पेबोदे अगे मते थिता चित्त व चैसिक बना चे बिले बा अनन टटो पन्याना मनसा लिबा चैसिक विषय रूपी विषय निर्माण विषय न चिसन दिपिस्तान कना हुने आगो कना वया तनो या